Dobar dan narode, pozdrav, dobrodošli u moj novi video. Eto, danas smo odlučili da malo operemo auto, kao što vidite ovdje. Malo smo izišli, malo lijepi dan, malo je svanulo na sunce. Koji što svakog vikenda bude jako kišovito i nekako usrano vrijeme. Pa da čovjek na kraju krajeva pomisli da je sve to namješteno, no manje više. Danas sam krenio da operem auto, ko što već jesam uradio i evo ga. Došao sam do dijela, htio sam felge sad malo da operem i vidio baš naprosto ovo ono, kad sam da se jednostavno prljavšta nije mogla skidati. I onda kad pogledam bolo bolje, ja uvidim da to uopće nije prljavština, već da se to uhvatila hrđa. Pa ako jebote, kako već hrđa da se uhvati, a prošle godine kupljene felge i bile cijelo vrijeme u garaži i opet hrđa se na njima uhvatila. I manje više kući šta kako, ono 3-4 puta sam naprskao s onim, rekao ajde ribača to nekako. I pokušao sam jedno 2-3 puta, pa četkom i svakako i vidim ja to ne ide. I eto, na svu sreću pala mi na pamet ideja, rekao uzet ću neki šlajf papir. Malo veće veličine, u ovom slučaju ja sam ovdje našao, imao sam kod kuće broj, meni se čini da je ovo 600, mada nema tačno oznaka, ali mislim da je 600 broj. I rekao da to ošmiglam jer svakako ne more gore izgledati od ovoga što je bilo. I eto, ko što vidite, evo, već sam prvu felgu ovdje, nakanio sam se da snimam, rekao eto, malo ćemo snimat nešto danas. Kad more svaka budala na YouTubeu nešto snimat, mogu i ja. Pa rekao evo ga, da pokažem kako to izgleda. U ovom slučaju je bio broj 600 šlajf papira. Ja osobno bi uzeo još i 2000 i vjerujem da ću to uskoro i naručiti. I onda ću još jedan puta to prešmeglat, no još jedan puta. Mada je ovako lijepo izgleda puno bolje nego što izgleda ostale felge. Sad ćete vidjeti kako izgleda druge felge. Evo. Vidite, to skoro pa nije prljavština, malo ima prljavštine. Ali evo sad ćemo oprati jedan pa da vidite kako to izgleda. Znači, felgu sam prao nekoliko puta i nije bilo efekta. Znači, vidite, jake crne ove tačkice, ako sve ovdje ostanu. Po cijelom ovom ovdje krugu, ovom aluminijskom, i ne mogu se skinuti. I eto, ja sam onda odlučio, uzeo sam 600 šlajf papir. Pokvasio sam ga u svakom slučaju, da bude mako mokro malo. I ošlefao sam onu prvu tamo felgu ko što ste vidjeli ovdje. I vidi se već razlika. Jest da je ona malo sad već malo, kako bi rekao, kao matirala. Ali ja vjerujem kada prođem sa 2000 još jedan puta i kad uzmem neku polituru i lijepo je, znači još, lijepo je ispeglam, da će ona biti ko nova. Drugačije u svakom slučaju nije išlo, probao sam svakako, znači četkao sam, ne, jednostavno hrđa se uhvatila i nije to bilo moguće skinuti. I sad ćemo krenuti ovako s ovim 600-tkom, pa ćete vidjeti ovdje kako to uživo ide, kako se to skida, ko da samo, znači, ćemo jedan put proći, pa operat, pa onda opet još jedan put da proći, pa onda opet oprat. Eto, i to je znači nakon 2 puta, eto kako izgleda, ja sam zadovoljan. Šta kažete vi? Kažete i pišite u komentarima, bi to vi uradili bolje.
Ako imate slučajno kakvog, znači, čistača za felga, nešto tak, isto nije loše. Jebile svoje sliku kako su zarađale. Ovo je stvarno. Ko nove. Još kad je jedan put možda 2000, malo prođem sa 2000 ili nekim još sitnim papirom, onda bi to bilo koji iz fabrike. Mislim i ovako su dobre. Dobre. Bože, dobio onaj svoj sjaj. Eto, što kažete? Što valjate, ha? Odvamo. Idemo drugi taj sloj. Idemo iščetkat. Skinuli smo. Eto, sad smo pošto to sve završili. Nemamo 2000 ovaj papir, pa eto, ajde. Radit ćemo i bez njega. U svakom slučaju bolje. Uzet ćemo neku ovak polituru. Ovu polituru inače ja koristim za cijelo auto. Pa eto, kog zanima, jako je dobra politura. Ja sam imao jedan puta problem. Bio sam auto pokrio onom folijom, znači kad se zidovi farbaju, znači pa na zaštitna folija što se koristi. Ja sam slučajno jedan put auto tak bio zaštitio, nešto je bilo. I auto je tako stajalo neki par dana ispod te folije i na moju nesreću ostale su kao neke bijele fleke koje stvarno se nikako nisu mogle skinuti i ova politura mi je u tome pomogla. Uglavnom manje više o tome, još sad ćemo nanijeti ovu polituru na ove felge pa da vidimo kako će to izgledati. Ovako malo cak cak. I onda idemo. Prvo se ona znači totalno nanese malo. Znači treba se bolje možda ovako prekititi malo foliju, ovu krpu. Prekitimo jedan put ovako krpu ovu. Cak 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 cak. Da znamo gdje smo koristili ovo. Znači, tako smo je nanijeli.
Pustit ćemo 1 minutu da se sasuši. Taman dok i ovu namažemo, da će se ova van se suši. Ko što vidite, ovo već sam farbu kočio na klješta. Biće u jednom narednom klipu, pošto je malo i vrijeme ovih dana bilo jako loše, pa eto. Je to bilo u ovome videu, pošto je već i baterija pri kraju. Pa eto, da napravimo odjavu ovog videa, nije nešto to dugo ni bilo. Ali eto, da vidite kako je meni protekla današnja nedjelja. Sve u svemu. Pišite u komentare jel se vama to dešavalo, kako ste vi odradili, i to bi u biti danas bilo to. Hvala što ste me gledali, pa do idućega videa. Pozdrav!